Mu mujyi wa Sake muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyoba ni cyose mu batuye uyu mujyi nyuma y'uko kuri uyu wa gatanu hakomeje kugenda hacicikanya indege z'intambara ziri kurekura ibisasu biremereye ku mutwe wa M23. Umwe mu baturage bari i Sake avuga ko kuva mu masaha ya mbere ya saa sita kuri uyu wa gatanu aribwo indege z'intambara zatangiye gucicikanamo zirekura ibisasu biremereye. Ni indege z'intambara za Fardc zabyutse zimisha ibisasu mu birindiro by'umutwe wa M23, ndetse uyu mutwe ukaba wongeye gutunga agatoki iki gisirikare kurenga ku cyemezo cyo guhagarika imirwano. Muri uyu mujyi wa Sake kandi haragaragara abasirikare ba Fardc banyuranyuranamo ndetse n'imodoka zabo bigaragara ko bari mu rugamba. Perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa wari wagize icyo avuga kuri ibi bitero byaramutse bigabwa na Fardc, yagize ati ku isaha ya saa 5:46 igisirikare cya Kongo Fardc gifatanyije na FDLR na Mayimayi n'abacancuro noneho bakoresheje kajugujugu z'intambara mu bitero byabo byagabwe ku birindiro bya M23 birimo ibya lokaliti ya Nenero. Ni ibitero bibaye nyuma y'uko umutwe wa M23 utangaje ko wahagaritse imirwano ku mugaragaro nk'uko wabitangaje ku wa kabiri w'iki cyumweru ku itariki 7 Werurwe. Ariko kuva icyo gihe Fardc ntiyahwemye kugabaho ibitero. Uyu mutwe nawo wavuze ko utazicara ngo wipfumbate mu gihe wagabwaho ibitero na Fardc, ahubwo ko ngo uzirwanaho kandi ukanarindira abaturage umutekano mu bice ugenzura. Ngayo nguko rero aya ni amakuru akomeje kugenda aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo Fardc. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kuba uwa mbere mu kubona ama updates tugenda tubagezaho 5 kuri 5.